sa o isi lo lenga mai le langa kaukalanga le fengai a nai sa pe sa ka mo mafala kiki ia le fionga ia vui i social media a me sa ka falanga le wo ye wo le fanga wo le se pa pu ka falanga le wo ngai wo ka kalmalo ma mangisio ka ka wo lo o la ku wo le se kwa o yo le o ka falanga social media ese ka falanga ese le kalango le isu al mele ka popole ia la fionga ia vui a penga foi la fonga vui o ka falanga voi le wo mo kwa fulia falanga me ki nga le se me pelo ai fai la mangai le fa manga kule wa mai vui yo modim fa maun ia ole upumonia ba ane fa fonga mai le tunu mal tapo inga ale awa sina o tatu tunu me foi o fai fe au ole vai nga silia leo na ona le ole tau fa le anga la umai ai malenga sa la umai malenga ngana masoa la umai ai mameo a fo iole a fianga ole a fo iole ole tamari anga o tangata le kau fa le anga nga pe nga vaku ole social media ole taua ina i mafai ona fa so ai i langona Mafaufau nga o mata upu e au ngā mole anga i luma because tato umalava ele ai ase isi tonu ma ato toa but then ole au mai o se mata upu e se isi o na ti peitla lea i le nganga mama le nganga sao ai lo le fa ngai na ole a fo le ngana le ya ole bae ka le na se bae ka la na ta wala e ta bae ka le na sao no ale ia le fionga ya anai le fiong fo ile nga fatasi se o ai ta au baba ia tulo i tangata le fast e a fo ye ele sau le ngana la ye mo kwa yo ingo la vai ali e ta umai e pola la fo ile ta mai o tangata la au mai a faina tele i loa mo moli la na mata upu i la ngona o tangata e ui anka ko le fia ka ko ke le fia fa penga foi ka ko le si ku le fia fo ia ka ko a kala ngoa mai a tangata le si tu a talang no sao mai a ile issue le ai e a foi ana ia a ver sal na fa nga mea e loa le auro ile afi el faso a ingo la ngona ai le ole a maka saulo la ba malengana ile tai na manea salo i kongu ale ai e sa ngo e le fionga le na votau le fionga ile ombudsman o le fa nga se ina o le social media le nga le po la ta mai o tangata ia e a fo e fai mai la ngona nei ma mai ai ia upu masoa e ka umai a fo ile ngola ko fai ai vai angel fa fonga mai samo ale angi fai ai ola o ai ele anga fa ye ngia la ko fa nga fu ala le na mena ele alta la no mai i meu issues pe na sa no ale ato ai wor kan ngo mai nga ko nga me ka ul fa nga se bale fa nga le fa ia ka ko ami ia le nga fa lo so le so ronga lo fionga vui ia lo songa le ato o si te mi o fo le loto le po fena so ia tuenga winga fa pene langa tato fa nga i ma isi sa mo ele ma faina tato nga fa pena ele ma faina a mata se so nga sisi a mata ile laulo va vale o le mea la vale na o i me tato to la iti a to talo noa ia no mal fa lo o foi la tato tu singa se si te mi se mo e ti nga vonga le mata nga o isi tu singa o foi le au lango tato la vele fast fa pena foi le lango le HPP ma le si foi party pe ya tato ni sa mo pe ya tato ile ia o ina tato batua fa pe foi fe au o e kali ese no tato feola mai ai mo ila ela ka mai ka fulele sa wanga a vui a mo se alo mo mafa le social media e kai funga nge wa ka manga a vesi si il kula fongo ai fa kangi mi o lo fa kangi o fa singonga ai
I lora ngonga foi le pe kasi ngai ba nga pe ka ko surfai ai. Surfai ai. Il mo kanga ruanga ngai surfai nga. I ko nga isu fa penge. Lo fionga vuinga nga maole ke mingo fai kau I lo I think it was your opinion fact sa tu uluna lo apio fallinga. Ma ngai le tustu singa. Pe toi titi afa pe ngā le you know if we go back to the mene like telling I lova ai no taita my own personal opinion. I feel like wo whātālonga I vai whenga le whamasingonga I meo defamation. Yes. Mea toa tuli whamasingonga. You know, pe what is the purpose? Ia, a whapea lai toma whai tuta tau I whaaleo ni manatu. Whaaleo opinions, point of views. Is that a defamation in itself? If it's not commentary what do you call it again? Commentary politics, political commentary. Yeah. E re whaasana tūlanga. But matalona obviously se e lisi tū po sisi fo I ia vaenga. And then where do we draw the line in that? I think ola utusinga le na avatu ona ole tulanga ila uva ai ile afo ile pe se fianga pe wa avea mausa ole vaenga fa pu fai le HRPP lo lato la umaya ole fai kwa le case fai ina lanto o fai le petition ai lenga uva kua uma evidence o le mena tupu ila o case. Sa o batua fo ile lo ia sa o whaonga ina. That's another evidence. Sa o batua ia le a fo ia le whaamasino. Na fo ina wha fo ina le ma whaamasino nga male minsta le HRPP. Ia o le fionga ia voi Clarence. Ai o le tāua o le mena au tūsi ai ia le tustusinga lea. Ona Olo o iai ine ingalo, olo o iai ile loia sili, le marusianga. Leanga o le marusianga lea. Lana uta uai fo ile fionga ya misafoni. Because o ianga nga avea le whaukuanga, a nga ile sa avea maloia sili le kaimine nga, inga ia whaao ngā loa, ia le fionga la lea taula papa, fo ile la tu, o iena loia sili le kai milaga lea la ua kolopo ngei la le mawhaamsingonga male kolopo le aso sifunu male hiva o ke mga kuala le aso sifunu male hiva o aperila I le lua afe male ono ai umane ua poloka loa I le malosi anga lea o le loia sili o ila pe o se o le anganga lato o le tusia o le afo o le tusinga lea ina ia avea o se afo o se tualalo se tualalo there is law there male malusi anga le nai ai o le loia sili onga o le afo o kulanga le o le a fa pe a fa ngi fai ai pe ngi fa masingonga o lo mangi petition o lo winga e a winga ku ai fa kingonga nga wenga le malo that's the whole idea ya e pelango va ko ia o le tustu singa pe ona eta ua le ai le o se tustu singa fa leanga al tustu singa o matu ai ia mau tu ia o le loia sa o fa nga ina o le sa avea ma fa masingo sa mo ai kongo o New Zealand le fionga ya au semi e pati o la loia lena le lau ke ku wai no la lo TBC lona wia to be continue o ngai ke le lava fa mtalanga o le melengi se ia wala ile me nga ile e koe kaua kua ia nga isi fo i sui o le HRPP lea o e kikele ingala kou la fo mai a upu fo ile lea nga i lo ngei vai ia kaua kua la ia a whapela e whapenga o le ngawinga langa leo kele i o le kaiminga nga fo inga mako wheiloa iai ma moli mai ia le kofi lea o ke kaua veinga yeah, anyway, say o kun nga kay milanga ele mani el ko kusio le me wala ufa mka. E ile nang fa lol. Ngai le article lo fionga vui and ke lo foi ale ato. O tenga opinion pieces nga
to point of views nga viewpoint nga e tatau ele tau maulaloinga whamasingonga le integrity o le whamasingonga I toenga tusi whapena anga e whai tau iei you know, if you look at it, it's a very well written piece. Tato foi mene I mana ia foi lisi saunoanga le fionga le ombudsman. Le nga whaapea mai e sao le saunoanga le fionga le palmia. O lea ele le winga o le nei ofisa. Nā ngor tō telefo e tātou, e te pele nā mau to le saunoanga le sunga le atou. Le atou. O tō tele tātou e le I lopa le ale winga o le ofisa le afo le winga le nei le ngō le ombudsman. A whasa mo le ombudsman o le ofisa Sulfai. Ia, o inga sulfai le ofisa lea. So, you know, o maa nei o le mere sa whainga le lare tai au. Maa ngai e whai le saungonga le fionga le whamasino, well, no longer a judge, but former judge, Clarence Nelson. Malo, e se tau o nei vaenga le la ua mata me ai le ilona whauunga, lan whatautonga. Ia le wana moli mai lona winga, e makua I ka malo le mea ngio. O tau whalea. Le angai te le afianga ia afiai le langona o le tangata. Ia afiai isi tu tino o le olanga o le tangata e pei o na matua, o na uso, tua whawhine po tua ngane, e maise o whanau, o ainga, o nuu mafianga. Le ngā whalora. Maro, whawhkai wa te masalo kāsia leo wa aku maanga ia mai kula I mai a vui maranga whakulanganga I se foi le lango rengo wa aki e ngala. Ia masalo le makanga fau lea o le whaonga kakauingo le ofisa ma le asi le fia foi kakal me e whai mo iei mai ese mai mengi o kawhikuli leo kawhikuli I whamsingo.